alang edun kenang kapor kongres salong si jakong ran cipi dulu wepis kami kongres apan ning na cithe kawe kongres asong apan gicani pon alidar atum apan ning na cithe kawe aja pini Borbagri kompetensi tum apan ikija konyen sir manpeng ke do ke hai sir Richard Tobi anang ikija kon antorta Karbimong Tumus Council Chief Executive Member Manpeng Kantoynay Dr. Pinram Nonghan Kijapon a party mate BJP a party along nagalitum Bharat Mata Ki BJP Jindabad BJP Harakat Eli special good visit along Kahora Chundrusing Long Piero Kahora left wing riding pun lo so amai long pinangan muluk na tum ke kono dake left wing pen right wing members tum chola ke ape ke tum kita kabe apen local committee president secretary tum dulu do ko be sura apen dak development ko pp pon ma mu ni mai meeting lo summit han pon long lo sila so I think that tum ke kono lo rat ka chito dola bjp apa ki bang ziani ansu sik ke klem por thek dia pasi tum mang pon Sampai sartara pung bor pung along tami teacher tum che damde pic se social media long dok pic aso puthak nami teacher hon Tara pung long apu thak alam julom social media long tang lo apen already ni instruction joint secretary Nirupama fan niliwar telephone lapen than lo lapen pachini lo lapen alam tumpen on DPO lapen dak block mission coordinator la nili block Siddhartha Tiron falsami nili phun lo thod la so afai inquiry people lapen joint secretary falsami nili toilo la tum program non kidinang bom dengji dak chukhela long matsi la teachers atum lapen SNC president secretary pen chenglok teachers doan amen kido tum an falsami la tum hansi tum inquiry pen jongsi ke klan chokche dak thekpon long lok do tante ni kemalang kan suspension So dak rong trai school long banduri wala pen party borso hemabi se dak pen beta na kone se rong tara rong trai scheme estimate la long overall duar baguri long konat nat makideng konanji ni already VDC afan instruction ki pondu la song bong penon administrative approval e ke claim ke dolang non ki bangji 26 27 jongsi puri donde lang ponde 26 27 along lidun la pola school do so dak la chondro sinong pi school long NGO tum office do ko puthak kon la dara bangke la tum MOU ki chitok do bang pen la sen la ke si venture school MIN la provincialized ke high school ke nonanta venture la pen ajha ka teacher ke ha foundation ben claim non kan hiniang bonde ka retired to school bang ke pusi so anda public tum pen mane dak chadio samatha pinap kasik sak do ko tik pusi kan bachine se la so report bang nilifan dong si do pa na nilifan complain na loan apina nili action dong si pinido pa din nili daktung kan kado we pan sami nili chingki chethan po sami non nilifan la so na complain na loan apibang vela rat pen sami dak Chandru Singh Rong Pierong pen sami kahora pen sami pinier ni majok nang pibang vela dong si do pa tante nili na apu thang la ni chingki chethan pen la so NGO tum pen penangan da kahora arong apan kera pondu thekonlong bini hetana tum theklong lo kone food processing center 25 lakhs amount pen sira to kipon lo street light ta kipon do penangan na dim nanton lo sila so NGO dum nang kipon apa sai thekon long kaura area long sila son thekon long na pen non lan ta karilang project isi alang tum pen ke claim pon 5 crores of project tado la so fanta already kiseng soni fando longle ne pitek thilang longle jong si pilo pon de lata dak kahora arat tum kidu tum si ali longpon Ini joining Bang An Bang joining atum ke nang tum ke join tuong masih duar bogori long atum na theklong na sitan ke abiloma pu khonang join nun bom lang ke ami thangan yang pensi bang pini bangkre pho bang doji atum nang join bangkoi tum pan pini deng pon thulo sidak thekpon long so na la ki jutsi dan itum na kohora long mane english school mission na bilang sa go english la Asia bang government school alo fan bang ke already kipudang instruction ki pipondo ze
je jong si Assamese medium atum ke karbi atum kapohi fan kasiksak do sokran gitu. Kasi conversion of one bang vanot nige already SMC tungkan vanot nige already approved po. Nige only instruction lagi pitang do. Penang school ke convert dong do. English medium ke dong si tebok terai pang te national school ke diring ye hello il residential school ada eco level school son besen non 70% ke already tang do tang mo Korea pun residential pada ke hostel lah ki joji kato ko be ke boket ka ora ke la so habar pan sigi pilo le so ke panong ke pagori ka ora dolomara ren doa na tum pas sigi Dah cerul. So nanti lah diring kora long JJM scheme nona tang tiket. JJM scheme bang ke tangte ke dagdag kali overall asam sigi tangte du kasi non ke bang GR ni bang chief minister lah ke pipon po la patangi pan masih do penangan din ke kono JJM Sampai setelah diring puling angkang rongi long panne tulang lah dipromosi nan ali dah pemkaran ka be putaman. Karen ke lele adim an ke nele already survey papur to si VDC chairman pen sa korong har fan than si nanat ma Karen ke le dam de adim no pen solar pen to pula pen la pen already list ki pitang do itu na la pen Karen ke le ji adim an ke already itu list ki pitang do na so list itu paju pen si kepo Thank you. okay